Yes, nibyo ni inkuru zigezweho nonaha, ni inkuru zemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisoda cy'u Burundi ubu tuvugana amarira ari yose hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto. Aba bagabo bose ngo habuze uhoza undi. Ni mu gihe hashize iminsi ibiri itaranuzura yonyine perezida w'igihugu cy'u Burundi avuze neza ko nta kizamutandukanya na best friend we ubwo yavugaga Tshisekedi ko bagomba gufatikanya mu bibi n'ibyiza. Ubwo yarabajijwe ku kijyanye no gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho ari kuririra mu myotsi ndetse bitaretse na perezida w'igihugu cya Kongo. Bisa naho aba bagabo babiri hakurya Bujumbura na Gitega ndetse na Kinshasa hakomeje kumvikana bombori imiborogo na marira n'agahinda. Ibi bitewe n'iki ndabifite cyane muri izi nkuru ngiye ukubwira ikibaye igisa n'inkuba ikubise igakubita uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo. Bose imigambi yabo imyinshi ikaba yamaze kuba failed ndetse nka kwa kundi babivuga ko isosi yabo yamaze kumenekamo inshishi. Ibibereye barakase byo turabivuga tubihereye ko ibitendo bikomeye cyane by'intare za Sarambwe bikomeje kugenda bikorwa mu miji itandukanye by'umwihariko hano muri territoire ya Fizi mu mujyi wa Baraka neza ibintu birakomeye. Ibi ndaje mbigusobanurire ndetse nkubwira ikibaye kuri Tshisekedi na perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu ndabikubwira muri aya makuru. Kandi ndakubwira inkuru igezweho nonaha yemeza neza ko mama 23 yongeye kugaragara muri Plaine d'Or z'inyuma y'amezi hafi atatu. Iki gisirikare cya mama 23 cyarafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice bifatwa nk'iby'ingenzi kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington. Ubu tuvugana igisa nkaho ari igitutu pressure yazamutse, ubwoba ni bwose kuri Wazalendo n'abandi basirikare b'abarundi bari mu nkengero za Plaine d'Or zizi aha murahazi cyane. Habereye ibitendo bikomeye cyane ubw'ibitero bya mama 23 byaturukaga mu bice bitandukanye ndetse imisozi nka Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri ndetse na za Mitamba hose hagiye habera ibitendo. Bisa naho intare yagarutse mu mwanya wayo, abarundi batitiye bahunze, amabariyeri ya Wazalendo yamaze gukurwaho. Ibi ndabigusobanurira niki kiri gucurwa mu bijyanye no gutegura urugamba ku buryo ubwoba bwongeye kugaragara. Ibimodoka by'intambara mu mujyi wa Uvira by'u Burundi ndetse na FARDC byongera kugaragara binyuranamo, bimwe bigenda ibindi bigaruka utamenya ikiri gukorwa. Ibi byose n'ubwoba bw'intare za Sarambwe zamaze kumanuka. Ndakujyana kandi muri Etat Major y'u Burundi nkubwire bombori zongeye kuhumvikana, ari nako nkujyana za Masisi ikaze. Nibyo koko na makuru agezweho arasobanura byinshi cyane. Kuri ubu haravugwa ibisa naho ari ikikango gikomeye cyane Kinshasa na Bujumbura. Ubu tuvugana aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya Igitega asanzwe atuye. Benshi baremeza neza ko umutima usa n'uwamuvuyemo nyuma y'uko amakuru amaze gutaha i Burundi ndetse na Kinshasa. Avuga neza ko hari abasirikare babiri bakomeye by'umwihariko bakoraga mu nzego z'ubutasi, yaba uruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kongo. Abangaba bakaba bacakiriwe neza hano muri Kivu y'Amajyepfo, territoire ya Fizi, hariya neza mu mujyi wa Baraka. Aba baguwe gitumo ukuriye ubutasi bwa Kongo by'umwihariko n'ukuriye ubutasi mu bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mwa biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, hakaza n'ukuriye ubutasi mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aba bose bamaze gucakirwa ari bazima. Uribaza ngo iyo abatasi nk'aba bafashwe habiki n'iki kigiye gukurikiraho? Ntabwo ushobora kuresista mu gihe wafashwe n'umwanzi muhanganye ku rugamba utagishoboye kuba wamutoroka cyangwa se ngo bagenzi bawe baze kukurasa birangire udatanze amakuru. Bamaze kugeramo ahangaha, icyambere cyo aba bafashwe nta numwe wakomerekejwe ku buryo habanza kuba process zo kubavura ndetse no kubashyira mu buzima busanzwe kugira ngo bajye basobanura byinshi cyane. Amakuru aravuga neza ko ikijyanye n'inkuru ibyapangwaga ndetse gukorwa n'ibiri gutegurwa
byose n'ibyo bapanze uko bari kubikora ibijyanye n'urugamba byose byamaze kujya hanze. ba 23 yamaze kuzana intelligence yayo niyo iri gukoresha statement zikomeye cyane aba bamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero akura remeza neza ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi imigambi yabo yose yamaze kujya hanze. Ubu tuvugana kugira ngo bakore operation pe gucamo biragoye kugeza igihe bazahindurira uburyo, nubwo nabyo bisa naho biri bubagore bitewe n'impamvu ndi bukubwire. Ubu tuvugana kandi humvikanye igisa naho ari pura bari bafitiye igice cya Minembwe. Ibi byose byamaze kujya hanze, bisa nkaho amahanga agiye kumenya ukuri ku bijyanye n'imikorere ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zisa naho zongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abagabo bivugwa neza ko bari kurira bose habuze uhoza undi, ariko kandi Kinshasa na Bujumbura hose hatangiye ikikango kugerageza guhindura systeme zikoreshwa mu by'urugamba, ibisanzwe n'amapassword ndetse n'amakorodona akoreshwa n'abagurutsa drone. Uburyo bwose babonagamwe amakuru 23 yamaze kubumenya, bisa naho yamaze kuburoka inzira zose, bisa nkaho urugamba rugiye kurwanirwa ku ruhande rumwe. Icuraburindi mu gisirikare cya leta ya Kongo, icuraburindi kandi mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Bisa nkaho kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi amini ku butaka bwa Kongo bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi, bisa nkaho bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo bamwe mu batasi bakomeye bamaze gucakirwa, bacakiriwe muri uyu mujyi. Mu busanzwe umujyi wa Barakuru kuberamo imirwano, ariko ni igice kimwe. Bisa nkaho aho bafatiwe uretse operation ikomeye cyane yakozwe, ubundi nta mirwano yari ihari, bari bahari bisanzwe. Ubu rero turavuga izi nkuru mu gihe Kinshasa nabo bari kurwana uko bagerageza gukavaringa amabanga yabo arimo arajya hanze, nubwo byamaze kurangira barimo barisama basandaye. Uribaza ngo ibi byose biregekwa kurinde? Ubu tuvugana ibisa nkaho 23 yatangiye gupanuwa ndetse yatangiye gukora ibitendo bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga. Ibyanatumye izi ntare za Sarambwe benshi bemeza neza ko zatangiye kugaruka mu bice bya Plaine de Ruzizi, bemwe bakemeza neza ko hari amabanga akomeye cyane 23 yamaze gukandagira ndetse yamaze kumenya, aza gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi kidashobora kongera kurenga umutaru. Ubu tuvugana wazarendo zamaze guhunga zirukanka amasigamana. Operasiyo ikomeye cyane iherereye ku butaka bwa leta ya Kongo, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi we arembye cyane ndi bubikubwire, yajya nkubwire neza ko n'ingabo ze zitorohewe ku butaka bwa Kongo, zirimo ziracucumwa zikubitwa ndetse bisa nkaho byanaziremereye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yamaze kugaragaza neza ko bamaze kuba nkaho batererana ingabo z'u Burundi. Ndabikubwira cyane, ariko byagize ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisoda cy'u Burundi, ku buryo bivugwa neza ko abarenga 32 bo bahise bahasiga ubuzima igitaraganya. Nanone ndi bukujyane hano neza muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nza kukubwira ibintu bikomeye cyane byakomeje kugenda bihavugwa ndetse n'ibiri kuhabera. Ibice bitandukanye byerekeza Rubaya hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane n'amaoperasiyo akakaye cyane. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga nta kinya. Reka twindirane kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku butaka bwa Kongo, ariko kandi mbere yuko nkubwira ibyamaze kuba ku ngabo z'abarundi, reka nkubwire neza ko inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi, ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane, ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye, ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega, akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko
Shobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru, ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima, bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga, babutega imitego. Ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe, ndetse atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi, nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta. Ariko benshi bakavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko bakomeje kugenda bimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi, akaba ariho yifuriza, kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere, kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, n'ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana inkuru ziri gucicikana Bujumbura na Gitega, ni inkuru mbi cyane zibabaje, ariko twagira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bikaza kuba akarusho cyane, byagera mu baturage bagakomeza kuvuga neza ko igihugu cyabo yisanze mu ntambara, batazi aho yaturutse, batazi uwayitangije, ndetse bagakomeza kwibaza impamvu igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'umukuru w'igihugu bafata umwanzuro wo kohereza aba basirikare bakomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo, ndetse aho bivuga neza ko bagiye gutanga umusada. Iyi ni inkuru ikomeye iteye ubwoba, ishobora kuza kugira impact, ingaruka mbi cyane ku butegetsi bwa perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza neza ko azagwa inyuma ya best friend we Tshisekedi nk'uko abyivugira. Ariko benshi batangiye gukoresha terime zivuga ko akwiye kumugwa inyuma wenyine, ariko uru rubyiruko, aba basore n'inkumi ari kohera ku butaka bwa Kongo mu mirwano, bakaza kugenda barekurwa ndetse bakaza kubohorwa, bakagira ubwigenge, maze bakaza gukurwa muri iyi ntambara mu by'ukuri bari kurwana idafite igisobanuro ku gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u
cy'u Burundi we yavugaga neza ko ataturana na M23 ndetse ko uyu mujyi wa Uvira atifuza kubona mwizi nyeshyamba, nyamara bamwibutsa neza ko ubu ari ubutaka bwabo. Izi ngabo za M23 zitigeze zigaragaza intention n'imwe yo kwambuka umupaka mu gihe bari bafitiye umujyi, bakibaza impamvu yari yose ishobora gutuma yafata uyu mwanzuro wo kohera izi ngabo, nyamara n'ubundi zitari kugira igikomeye zitanga kuko kondisiyo ziri kurwaniramo ndetse bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru rero ababaje ndetse yaje guca imigongo ya benshi by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko abo mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bisa naho ntacyo byari bibabwiye na gitoya. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, nibura ibirometero bitanarenze bibiri uturutse mu mujyi wa Uvira, aho igisirikare cya M23 cyarwanye inkundura kirwana umuhenerezo n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba M23 bivugwa neza ko hari abakomeretse ndetse babiri bapfuye, ariko umubare w'abasirikare b'u Burundi bapfuye bararenga 52 niyo mirambo yagaragaye. Abafashwe ari bazima bivugwa neza ko bashobora kuba ari bane, ariko igitunguranye hagaragayemo n'umwe mu bagore ndetse cyangwa se umukobwa nk'uko byagaragaye nawe wafatiwe muri aba. Ibi rero biraza gusobanura iki? Urugamba rwakomeye cyane, imbohe z'intambara ziri kongera gufatwa, ariko se kuki leta y'u Burundi ikomeje nayo gukora ibi ngibi mu gihe benshi bavuga neza ko bitakabaye ari uko biri kugenda? Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri kirimo kiragaragaza imbaraga izo arizo zose muri uru rugamba kugira ngo babe barutsinda, ariko bikarushaho kugenda bigorana. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeje kugerageza guhabwa ibishoboka byose kuri iyi nshuro, noneho ngo kibe cyakitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko baba bari gufatikanya yaribo igisirikare cya leta ya Kongo baragishinja ko kidakomeje kubaseriye muri uru rugamba. Ikigaragara cyo nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutererana ingabo z'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gusa naho gikubitirwa muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo gitereranye izi ngabo z'u Burundi ndetse bikaza kurangira arizo zihasize ubuzima nyamwinshi. Abasirikare bafashwe, amakuru avuga neza ko baje kuvuga byinshi cyane, ariko bavuze na kari murori mu gahinda kenshi ndetse amarira azenga mu maso. Aba basirikare babwiye M23 agahinda kabo ndetse n'ikibari ku mutima, ariko nta santima ziri muri uru rugamba. Benshi babwiye M23 ko abangaba igomba kubahana ndetse ku buryo bose baza kuba isomo rya bagenzi babo, ariko nanone M23 yo ikavuga neza ko abayafashe ari bazima, nta mpamvu yo kuza kubica. Irabagira imbohe z'intambara, ikomeze babaza amakuru mu bijyanye n'ibyo bateguraga ndetse n'imikorere y'iki gisirikare cyabo, kugeza igihe hazabaho ikimeze nkaho ari uguhererekanya imbohe z'intambara. Nubwo benshi bemeza neza ko M23 ibi yakomeje kubitera utwatsi byo kuba yafata abasirikare bose b'u Burundi yacakiriye ku rugamba ngo ibohereze gutyo gusa nkaho nta cyabaye, mu gihe mu gitondo buzacya aribo bongera kugarurwa kuri uru rugamba. Perezida w'igihugu cy'u Burundi izi nkuru zose ari kuzakira, benshi bakavuga neza ko asa n'uwabuze icyo azivugaho ndetse n'icyo akora, ahubwo bivugwa neza ko General Prime Niyongabo ari we uri guhatwa ibibazo, kandi bivugwa ko aba atagize uruhare mu kohereza aba basirikare kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigaragarizwa ibimeze nkaho ari urwango rukomeye cyane hagati yabo n'abarundi, kuko abarundi barabashinja kubatererana, kandi nibyo urugamba rurimo ruragira ahashyushye ahakomeye cyane, maze ingabo za leta ya Kongo zigafata umwanzuro wo kubivamo zikirukankira. Ibyo benshi bafata nk'ubugwari, ubunebwe ndetse busa naho ari ubwo ku rwego rwo hejuru.
Inkuru zihutirwa cyane zituruka muri teritwari ya Nyiragongo. Ubu tuvugana ni igisirikare cya M23 cyongeye kuburizamwo imigambi ikomeye cyane y'umutwe wa FDLR wari wamaze guturuka hariya neza mu birunga nk'uko amakuru bitangaza, ndetse bivugwa neza ko wari ufite gahunda yo kugaba ibitero shuma mu bice by'ingenzi cyane by'umwihariko hafi n'umujyi wa Goma. Ariko kandi ibi byose bibaye nk'ibiburizwamo nyuma y'uko M23 yamenye amakuru igahita izamuka muri iyi misozi igahangana ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR ibintu byabo byose byamaze gusandaguzwa. Ubu tuvugana FDLR yamaze gukubitirwa muri ibi bice, ndetse ahangaha muri Nyiragongo nyine bivugwa neza ko ariho n'ubundi yari ikomeje kugenda ikorera imyitozo yo kwiregurupa kugira ngo babe bagaruka muri ibi bice by'umujyi wa Goma, ndetse bakomeze kugaba ibitero rutura mu baturage ndetse bashimuta bimwe mu bikoresho ndetse basahura ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone bisa nkaho bitabakundiye, no operasi ikomeye cyane M23 bakubise nta mbabazi bongera gushwiragira abarokotse. Bivugwa neza ko noneho no kongera kwiregurupa ngo babe bakongera gutegura igitero bigoye cyane ugereranyije n'umubare w'abaguye muri uku kurasana gukomeye cyane. Abaturage bumviraga amasasu kure, ndetse bari babwiwe neza ko batagomba guhungabana, ko ari ibisa naho ari ibintu bidakomeye cyane. Kandi koko nta muturage yigeze ukomereka, nta muturage wigeze uva mu bye. Bisa nkaho M23 yari yamaze gutegura ndetse aho iza kuburizamo iyi migambi mibisha ya FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ni umwe mu mitwe ibarizwa ku butaka bwa leta ya Kongo ukomeje kugenda uteza inkeke akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo perezida y'igihugu cya Kongo yasabwe gukora ibishoboka byose akarandura uyu mutwe ndetse akitandukanya nawo akareka gukorana nawo. Nyamara yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, akomeje gufasha ndetse agafatikanya umunsi ku munsi n'uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR. Bizwi neza ko ari abicanyi ruharwa, ndetse bakaba umwe mu mitwe yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko bamaze gukubitirwa mwabiriya bice, ibintu bisa naho benshi bavuga neza ko M23 udashobora kuyicika mu gihe ugamije guhungabanya umutekano w'abaturage. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko umujyi wa Goma utekanye n'ibindi bice byose bisa nkaho byari byateguwe kuba byagabwaho ibitero, ariko benshi bakomeje gushimangira neza ko mu mujyi wa Goma M23 ngo yahashyize ubwirinzi budasanzwe karabutaka, ubwirinzi bw'ikirere. Ubu birashoboka ko nta drone cyangwa se igisasu gishobora kuraswa mu mujyi wa Goma ngo kigire byinshi cyangiza, kuko hashyizwemo interceptors zikomeye cyane, ndetse bisa nkaho ari indi systeme nshya y'ubwirinzi bw'ikirere yamaze kuba yaterekwa muri uyu mujyi wa Goma. Ibyo benshi bashimangira ko M23 irimo irubaka ibi bice nkaho iri kubaka igihugu cyayo, ndetse bisa nkaho nta gahunda yo kongera kuhava ifite na gatoya, kuko bisa nkaho yamaze gushinga imizi. Igipolisi cya M23 kirahari, igisirikare ni ibisanzwe, abaturage barishimye cyane. Ariko iyi FDLR bigerageza kugaba ibitero yo ibyayibayeho bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ibintu rero birakomeye. Nanone ndakubwira neza ko muri teritwari ya Karehe amakuru aturuka yaravuga neza ko M23 yakoresheje drone ya CH4, ni drone nini cyane y'Abanyaturikiya. Bivugwa neza ko ariyo yari iri kogagira hejuru y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi irekura amakompra nta mbabazi. Aba bose bamaze kwirukanka bakwira imishwaro, ndetse birukanka amasigamana bati birindiro n'ibikoresho. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyamaze kuba gisora statement yemeza neza ko drones, ndetse ni drone bivuga neza ko zigera kuri 16 zari mu makontineri. Bivugwa neza ko zari zizanywe ku butaka bwa Kongo zafashwe na M23, bikaba byaramenyekanye neza ko ziganjemo izo M23 iri gukoresha. Ibi byose byamaze kugenda bigaragara, ndetse bikagaragazwa nuko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutsindwa. Ibikoresho bagombaga kwifashisha nibyo M23 iri kwikoreshereza. Ubu tuvugana na agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare. Ubu rero hano mu bice bitandukanye amakompura arimo aravuga muri teritwari ya Karehe, naho ntago byoroshye werekeza mu bice bitandukanye birimo ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo. M23 iri kuburizamo imigambi iri gutegurwa. Amakompura Katiwusha nibyo biri kuranga
ibi bice. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zisa naho zongeye kuba zazura agatwe nyuma y'iminsi ishize zisa naho zasigingiriye kuri ubu butaka, ndetse abenshi barahaguye mu minsi igera kuri nishize. Abarundi ntabwo bazayibagirwa, basa naho babonye imbaraga rero ngo bongere barebe ko bazura umutwe bihagarareho ku buryo badashobora gutakaza igice icyo ari cyo cyose. Gusa benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba ko na 23 yakongera kwigarurira uyu mujyi, kuko bisa naho ibice by'ingenzi byose na 23 yamaze kubifata ndetse yamaze kubyibikaho. Bikagaragazwa n'ibimenyetso by'uko imisozi yitegeye umujyi wa Uvira ndetse bisa naho byose byamaze kuba bishyirwamo imbunda nini cyane zishobora gusheringa muri uyu mujyi. Abarundi basa n'abaryamye amajanja nubwo bari muri uyu mujyi, ariko inkengero zawo imihanda yose yari yarafunguwe. Bisa nkaho 23 ishaka kwinjira muri uyu mujyi. Hategerejwe itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, maze agahita yinjira akubita atababarira. Abarundi muri uyu mujyi ndetse bari bazi neza ko kuva 23 yafashe umwanzuro wo kurekura bizaborohera cyane, bakaba bagerageza kuba bahangana, ariko bisa naho byabagoye dore ko bumvaga ko bashobora ngo no kwerekeza hariya mu mujyi wa Bukavu ngo bakawisubiza, nyamara bakirengagiza ko n'ibice barimo bitandukanye. Ari 23 yafashe umwanzuro wo kubivamo kugira ngo hubarizwe ibiganiro by'amahoro, dore ko bumvaga neza ko nibamara gufata Plaine d'Or bazahita bafata ino mihanda yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nyine nanone ahangaha za Bukavu, bakanyura za Gatogota na za Kavimvira berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana ibi byose bisa naho bitagikunze ndetse n'inzozi nk'uko benshi babivuze, ahubwo n'uyu mujyi wa Uvira byamaze kugaragara neza ko bashobora kuwusohorwamo igitaraganya mu gihe gito cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi banogeje umugambi, ndetse bisa nkaho 23 na twirwanaho batigeze bamenya izi nkuru, kuko mbere yuko izi nkuru ziba cyangwa se ibitero biba, ubundi bajyaga bamenya inkuru zitandukanye z'ubutasi ndetse bakaza kugenda baburizamo ibi bitero ku buryo bworoshye, kuko babaga bakuruye amakuru mbere. Ariko ibi ngibi babimenye habura nibura iminota 5 yonyine ngo ibi bibombe birashwe imurenge hariya neza mu Banyamurenge bize kuba biharaswa, ndetse bisa nkaho yari umugambi wanogejwe, ariko biza kurangira 23 na twirwaneho bihutiye gukavaringa igice kinini cyane izi ngabo zagombaga kunyuramo kugira ngo ziharimbure burundu. Ubu tuvugana bivugwa neza ko 23 na twirwaneho ubusanzwe bamaze iminsi batsinda urugamba bikuye ku makuru bamaze iminsi bakurura mbere, ariko none iki gitero ngo bagiteguranye ibanga rikomeye cyane. Yaba abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bari bavuze neza ko bari buze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, bakamera nk'abari kwihorera ku ngabo zabo zimaze iminsi zigwa kuri uru rugamba, ariko birangiye bitabagendekeye uko babipanze. Ngo ninde ubitambitse? Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya 23 cyongeye guhagarika ndetse gihagarika neza cyane ibi bitero byari bigamije kurimbura, nubwo amabomba amwe yamaze kugwa mu nka z'abaturage zigahita zinapfa. Hagaragaye amafoto ndetse n'amashusho magufi agaragaza uko inka z'Abanyamurenge mu bice bitandukanye mu Bikuyu hariya mu bice bya Minembwe zamaze kwicwa, nyuma y'uko abasirikare by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari babonye neza ko kugera mu mihana y'abaturage bisa naho bigoye, bahise bafata umwanzuro wo kurasa mu gice kiri ku ruhande bivugwa neza ko asanzwe ari amafamu abarizwamo inka z'aba baturage. Ibi kandi babitewe nuko bari bamaze kubona neza ko 23 yabacanyeho umuriro, igitutu cyayo nicyo cyatumye uyu mugambi upfuba, ndetse na twirwanaho yari yamaze gusa naho imara kuzenguruka. Ariko ibibaye nabyo bisa naho ari ibintu bibi cyane kuri izi ngabo, kuko hasubiyeyo mbarwa, ariko ibyo bari bakoze bisa naho ari uburimbuzi, bisa naho ari ibintu bitazigera byibukwa. Umusirikare umwe mukuru mu gisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko yamaze no kuhagwa Minembwe. Ibintu rero bigaragaza neza ko uru rugamba rwari rukomeye, kuko 23 na twirwanaho batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ariko bagerageza kugira quick reaction ndetse bahita bihutira kujya mu bice bizwi neza ko bishobora kunyurwamo na hadubi maze yerekeza mu kwica aba baturage.
Mu by'ukuri benshi bari kwibaza niki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi noneho aho guhangana ngo babe bafata ibice mu by'ukuri nk'uko urugamba ruba rupanze bari kwihutira kwica abaturage. Baravuga neza ko mu gihe abaturage bazaba batakiriho ndetse bazaba bamaze kwicwa bagashira muri ibi bice ngo ari bwo twirwaneho na 23 n'ubundi batazagomeza kurinda iyi misozi ndetse yaba Mikenke na Minembwe. Bazabona neza ko n'ubundi ntacyo barwanira kuko abaturage barwana barinda basa naho bazaba bahashize, ariko bisa naho bari kwishuka cyane. Abanyamurenge bamaze kugira imyumvire ikomeye cyane yo kuvuga neza ko gakondo yabo igomba kuba gakondo yabo. Ibyo bikomeje no gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kuhakubitirwa ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyari cyifashishijwe neza ko bagomba kurangiza aferi, ariko bibabayeho bisa naho bitaboroheye cyane. Amasasu yakomeje kuvugwa na n'ubu aracyavuga nk'uko bamwe babivuga ko ingabo z'u Burundi zigishwiragira ndetse zamaze gutatana bitewe n'uko bumvaga neza ko operasiyo yabo iri bugende neza 100%, ariko abenshi bavuga neza ko nta na 15% yabaye kuko uyu mugambi waje kuvumburwa ariko bamaze kugera mu bice batangira kurasa mu baturage ariko barasira kure, ndetse babonye neza ko bamaze kuvumburwa cyane ndetse bagiye guhita bagoterwa muri ibi bice. Umugambi ukomeye cyane bahise bafata n'umugambi wo kurasa mu matungo y'abaturage. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi na perezida w'igihugu cy'u Burundi bose bamaze kugaragaza neza ko inyota bafite ari imwe, ari inyota yo kurimbura no kwica abaturage. Bitandukanye n'ibyo benshi bibwira neza ko ari ukurwana n'izi ngabo za 23 na twirwaneho. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko iby'amahanga abwirwa ndetse abwirwa na Tshisekedi bitandukanye n'ukuri nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abari ku kibuga cy'imirwano imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba basobanuye byinshi cyane mu bimeze nkaho ari ubwicanyi ndengakamere bwari bwapanzwe, ndetse wazarendo zari zashyizwe imbere zifite intwaro ntoya ndetse n'intwaro gakondo. Ibi byose bisa naho byari byapanzwe ari ugutsembatsemba. Na 23 ntabwo yemeye ko hari abaturage b'abanyamurenge bicwa, uretse ko ari wo mugambi wari uhari, ahubwo byarangiye amatungo y'ababaye igitamba kuko habayeho gukubita babangura. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje gukubitirwa mu bice bitandukanye kuko bisa naho urugamba rwabananiye kurwanira ku butaka. Indege zabafashaga bisa naho ntazigihari, ndetse bisa nkaho byakomeje kugorana ku ruhande rw'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi barimo barwana nk'abiyahuzi ngo barebe ko niba nta duce bari gushobora kugumana basi bica abaturage b'inzirakarengane. Ibyo benshi bafata nkaho ari ubugwari. Igisirikare cya 23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya 23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe. Nanone bisa nkaho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. 23 nta mpuwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nkaho kigorwa. 23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntago byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya 23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru. Ni ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizdoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza
bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose, ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu aho ngiye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari gitegereje kwakira bimwe mu bikoresho karabutaka bya gisirikare byiganjemo tanka nini z'intambara BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru karabutaka byagombaga guturutswa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yagaragaje intwaro nyinshi cyane z'iki gisirikare cya leta ya Kongo zagombaga kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi hano ku kibuga cy'indege Ndadaye International Airport. Nk'uko byamaze kugaragara, ikibuga cy'indege cyinjizweho intwaro ndetse zazicungiwe umutekano n'ibirimo abasirikare b'Ababiligi nk'uko byagaragaye, kandi byaje kugaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyari cyamaze kubarira izi ntwaro ko zigomba guhita zinjizwa ku butaka bwa Kongo ndetse zigahita zifashishwa, kuko bisa naho byari bimaze iminsi hari agakirize k'intwaro ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta ya Kongo bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero humvikanye igisa naho giteye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gitegereza, ariko baza kumenya amakuru ko M23 yari yamaze gushinga imbunda zirasa kure, ibitwaro biremereye cyane byo kuza kudistroyinga. Ibi biremereye cyane byari bizanywe n'iki gisirikare. Bavugwa neza ko Abarundi ari bamwe mu bari kugeza ibikoresho kuri tera, ariko kandi n'abasirikare bagera kuri 4 b'Ababiligi bivugwa neza ko bari bafite n'ikoranabuhanga karabutaka ryo gucunga umutekano w'izi ntwaro. Ibi byose byabaye impfabusa, ntabwo byigeze byinjizwa ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu biracyari hakurya mu birometero 3 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, nk'uko amakuru ari kugenda abitangazamo. M23 yakuye hehe aya makuru kugeza ubwo iza kuburizamo ku buryo bukomeye cyane? Ibi ngibi bisa naho ari ibitero byari bije kuyigabwaho ndetse bigahita bikorwa igitaraganya. Ibi bitwaro karabutaka byari bimanuwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bamwe baravuga neza ko byari ibitwaro M23 itigira inama yo kubiburizamo, byashoboraga kuyishegesha ku buryo buteye ubwoba. N'inkuru ziteye ubwoba. Biravugwa neza ko abaturage bagombaga kuba bari gukoresha iki kibuga cy'indege gisanzwe gikoreshwa n'abasivili, ariko muri iyi minsi kikaba cyarahariwe igice cya gisirikare ndetse ikindi kikajya cyaharirwa abaturage. Bivugwa neza ko batari bemerewe gusohoka cyangwa binjire muri iki kibuga cy'indege mu gihe izi ntwaro zasurwaga muri gate nini cyane isanzwe isohorwamo izi ntwaro. Ibi rero bikagaragaza neza ko hasaga n'ahari urwikekwe, ubwoba ndetse n'ikikango gikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo.
ndetse n'u Burundi, kuko bari bazi neza ko M23 amakuru nk'ayo igiye amenya ndetse ikaburizamo nk'uko byagenze. Gusa bisa nk'aho bamenya amakuru mbere ko M23 ishobora kuba yabiteguye muri iyi mihanda ituruka Kavimvira ndetse inagatumba yerekeza mu mujyi wa Uvira, aho hagombaga gusandarizwa ibi bitwaro bishya gusa byiganjemo n'ibiri mu masashe byagombaga kuza biteretse ku makamyo hejuru nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, ariko bahise bafata umwanzuro wo guhita basubika kubimanura. Ibi byose birakomeza kugaragaza imipanga ikomeye cyane y'igisirikare cya M23 benshi bakomeje kugenda bashima ndetse bagashyigikira ubutwari izi ngabo zikomeje kugenda zigaragaza. Ariko se ni iki kiri gutuma benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeza kunanirwa guhangana muri uru rugamba kugeza ubwo bakomeje gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano? Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya, ndetse izi ntwaro zagombaga kubakorera bisa naho ari ukubakorera mu ngata, ndetse bagahita batangira kwa divansinga barebe ko basubira mu bice bavuyemo, nazo zibashije guhagarikwa. Ubu tuvugana rero M23 isa naho yamaze gupanuwa kugira ngo ibashe kuba yahangana n'ibi bitero biri gutegurwa kwigabwaho nibura izi ntwaro ntizize kugezwa ku kibuga cy'imirwano zose. Ibi kandi yatangiye kubigeraho kuko ubu ngubu zamaze kudindirira hakurya ku butaka bw'u Burundi neza bisa nkaho nta na gahunda yo guhita bazambutsa bafite, kuko bakeka ko zishobora kuza kugwa mu maboko ya aduyi. Ubu tuvugana rero ibintu ntago byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye, by'umwihariko werekeza mu mujyi wa Baraka. Kandi ahangaha havuzwe imirwano ikomeye cyane yahuje igisirikare cya M23 n'izi ngabo za Wazalendo, aho bivugwa neza ko Wazalendo na FDLR bongeye gucucumwa ku buryo benshi bemeza neza ko M23 strategy iri gukoresha zitandukanye n'izari zisanzwe muri iyi mirwano. Umugambi w'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi bafatikanyije kwari ugukora ibitero bikomeye cyane kuri M23 bakayisubiza inyuma katikati mu mujyi wa Bukavu, bakaba bakongera kuwisubiza nk'uko uyu mujyi bawuhoranye mbere y'uko M23 itangiza ibitero biza kuwubohoza. Ubu tuvugana rero inkuru ziremeza neza ko imigambi y'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo isa naho yamaze gupfuba ndetse yapfubanganye. Ibikoresho birimo amadrone yari kuzifashishwa n'iki gisirikare, amakuru aragaragaza neza ko byamaze gufatwa bikigera ku butaka bwa Kongo ndetse bigafatwa mu buryo bw'amaherere cyane, aho byagaragaye neza ko byafashwe bikiri no mu masashe, aho bivugwa neza ko zari drone ziri mu makontineri atatu, buri kontineri yari irimo amadrone ndetse akifunze mu makarito. Ibi rero byaje kuba bigaragara neza ko ari imwe mu bikoresho byari bwifashishwe muri izi operasiyo n'ibitero bikomeye cyane binyuze mu kirere. Aha rero niho igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyatakarije imbaraga. Abasirikare b'abarundi bagombaga kuba ari bamwe mu bahedinzi ibikorwa ama operasiyo cyane y'iki gisirikare cy'u Burundi. Amakuru avuga neza ko abenshi muri bo nabo basa naho batajyari, abatarakomeretse baguye muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi zamaze gukora withdraw mu bice bitandukanye, kuri ubu zasubiye inyuma. Imigambi yapfubye bisa nk'aho imipangu nta plan B iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyarateguye, ku buryo amakuru agaragaza neza ko ubwo uyu mugambi wo kwerekeza mu bice bitandukanye bari bapanze wamaze kuba nk'aho upfuba, bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Ibi rero biraza guha M23 amahirwe na avantage zikomeye cyane zo gukomeza kubasubirana inyuma. N'amakuru akomeye cyane rero akomeje kugaragaza neza ko umusaraba ingabo z'u Burundi zakorewe wo kuza kurwana muri ibi bice usa naho wabaremereye cyane. Mu by'ukuri umujyi wa Uvira uracyafitwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko uko bigaragara mu bimenyetso biraca amarenga ko M23 isa naho yongeye kuba iri mu misozi ikikije uyu mujyi. Ibimenyetso bigaragaza neza ko nta garante bafite muri uyu mujyi w'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byose biraza kugenda bigaragazwa nuko ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira bikontororwa n'igisirikare cya M23. Imbunda
nini cyane ku misozi imwe n'imwe izitwa BM24 nazo zamaze kuba zigaragara muri ibi bice, aho bivugwa neza ko igisirikare cya M23 nta gahunda yo kongera gusubira inyuma na gatoya. Ingabo z'abarundi zabashije kuba zihagararira mu bice byari bisa naho biri mu birometero 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, ariko biza kurangira babonye neza ko hashobora kuza kuba ikikango gikomeye cyane, kuko amabariyeri yari yashyizweho n'igisirikare cya Wazalendo ayose yamaze gukurwaho. Abaturage baturuka mu bice abanyamurenge bakunda kuba ari bo babarizwamo, ni ukuvuga Mikenke na Minembwe, basa naho bongeye kugira ubwisanzure, kuko bongeye gusa naho bemererwa kwerekeza mu bice bashobora guhahiramo ndetse no gukoreramo indi mirimo yabatunga. Icyari kimaze iminsi gihangayikishije M23 na Twirwaneho babashije gukuraho ibi birindiro bikomeye cyane by'Abazalendo ndetse n'amabariyeri bari barafunze imihanda, imigenderanire isa naho yahagaze. Ibintu ntago byoroshye, gusa igihari nuko umugambi wo kwerekeza i Bukavu wamaze gupfuba, ndetse usa naho ari ukongera gutegura bundi bushya, kandi bikaba bigoye nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ubu iyi nayo n'indi pura y'igisirikare cy'u Burundi ibaye failed. Kwigire muri Kivu y'Amajyaruguru M23 mu butasi karabutaka yongeye kuvumbura abatasi, bivugwa neza ko ari igisirikare cya leta ya Kongo n'abakorana na leta ya Kinshasa. Bivugwa neza ko bari bamaze iminsi bacengeye muri uyu mujyi wa Goma, ariko kandi bikaba bivugwa neza ko bafashwe ku makuru yatanzwe ku bufatanye n'abaturage. Bisa nk'abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bamaze gusobanukirwa agaciro ka M23 mu mikoranire n'igisirikare cya M23. Komunikasiyo iri hejuru cyane, kugeza ubwo abaturage babonye uwo badasanzwe bazi mu makaritsiye runaka bihutira gutanga amakuru, maze inzego zigakora akazi kazo. Niho havuye amakuru yatumye aba bafatwa nk'uko amakuru abitangaza, bakaba babashije kugenda bagaragaza imikorere ndetse nuko Kinshasa iba yabatumye muri ibi bice, dore ko baba bagaragara nk'abaturage n'ubusanzwe ariko ari maneko karahabutaka. Ibi byose biraza kugaragaza neza ko M23 isa n'iryamiye amajanja mu bice by'ingenzi ndetse n'ibindi bice bibarizwamo abaturage bakomeje gukorana umunsi ku munsi. Igihari ni kimwe, za Rubaya amakuru avuga neza ko M23 yamaze kwashyira ubundi bwirinzi budasanzwe. Abasirikare bongerewe mu mihanda yerekeza za Rubaya. Ibintu bisa naho byagaragaje neza ko hari ikintu gisa naho hari igitero bari bamenye ko leta ya Kinshasa iri gutegura, ariko ibi babashije kubikora, kandi abasirikare ni benshi. Abaturage barakomeza kujya mu mirimo yabo, ariko bisa nkaho hari hateganyijwe igikorwa ndetse gishobora kuba cyamaje kuburizwamo kuri ubu ngubu. Tuvugana M23 yongeye kugaragaza neza ko isa naho nta gahunda yo kongera guhagarara cyangwa gusubira inyuma ifite. Ibi yabyerekaniye hariya neza werekeza mu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko ibi Wazalendo bigera kuri 200 byari byarashinze ibirindiro bikomeye cyane hariya mu muhanda werekeza mu mujyi wa Baraka, ndetse bisa nkaho izi Wazalendo zari zaramaze no gushyira amabariyeri akomeye cyane mu mihanda. Ibi byose byamaze kuritagurwa na M23. Intare za Sarambwe zatangiye kwinjira umujyi. Ibintu birakomeye cyane, ndanakubwira ibisanzwe biri kuvugwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni iki kiri gutuma za katusha zongeye kuvuza ubuhuha? Amabomba arimo araturika, ni induru kugwa mu mitego ko abarundi bongeye kurira baboroga. Reka twinjirane muri izi nkuru ku buryo bukomeye cyane, nkubwire ibigezweho aka kanya. Ndahera ku nkuru ikomeye cyane, inkuru igaragaza ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga byamaze kwinjirira ikibuga cy'indege Ndadaye International Airport. Nyine ni igihugu cy'indege hariya ku butaka bw'u Burundi za Bujumbura. Ni inkuru igezweho yerekana neza ko iki kibuga cy'indege cyamaze kwinjirwa, ku buryo benshi bamaze kwemeza neza ko bisa nk'aho ari n'ibintu biteye ubwoba kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru aravuga neza ko radari zitari kubona indege izo arizo zose zishobora kwinjirira kuri ubu butaka bw'iki kibuga cy'indege, ndetse zagombaga kwagwa. Ubu ngubu bisa naho zabashije guhabwa sinyare binyujijwe mu bundi buryo bwa backup, kuko bisa nkaho n'itumanaho rya hano ritakiriho neza nk'uko bitangazwa. Nta ndege yemerewe kongera guhita ihagwa mu gihe iki kibazo kitarakemuka, ariko icyategeye inkeke nuko hagaragaye kajugujugu ngo zigera kuri 3 zitambuka
muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko hashobora kuba hano harimo harabera ama operasiyo akomeye cyane ndetse y'ikoranabuhanga. Ibi bisa naho ari cyber attack ikomeye cyane yabaye kuri iki kibuga cy'indege, kuko abakontorora buri kimwe cyose bisa naho bitakibari mu maboko. Biragaragara neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuba nabo bibagiraho ingaruka, kuko bisa nkaho iki kibuga aricyo cyasapurayingaga ibikoresho mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero bisa nkaho nta cyongera kuguruka cyangwa se ngo gisohorwe hano, kuko bisa naho systeme zose yaba n'iz'ubwirinzi bw'ikirere kuri iki kibuga izi zose zamaze kuba zabaye netre neza ntabwo ziri active kugeza igihe benshi baza kuvuga neza ko bishobora kuza guhagarara. Ibi kandi si ubwa mbere bibaye, uretse ko aribwo bwa mbere bimaze umwanya munini, kuko butuvugana bamwe bavuga neza ko ibi bimaze iminota 23 mu gihe ibyakabije byamaze iminota 14 ndetse n'amasegonda 30, aho iki kibuga cy'indege cyari kimeze nkaho kiri mu maboko n'ubundi atari y'iki gisirikare ndetse n'abagikontorora b'u Burundi, kuko cyabaga nkaho cyashimuswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse namwe mu mabanga n'ibintu byose byasabwe guhindurwa, kuko byasaga naho byamaze kuba byajya hanze. Kuri ubu rero birongeye, ariko noneho kubu tuvugana bisa nkaho iyi ari imwe muri obstacle zikomeye cyane igisoda cy'u Burundi kigize, ndetse ubwoba bwatashye perezida w'igihugu cy'u Burundi aribaza uko biri buze gukemuka, ko kugeza ubu ngubu ntabwo birakemuka, biteje inkeke. Baravuga ko iki kibuga cyamaze kumera nkaho cyamaze kwinjirwa n'abahaka, ariko bagatangira kuvuga neza ko bashobora kuba bafitanye ibisanira n'ama23 ikomeje guhangana n'izi ngabo z'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo, ibi byose bikomeje kugenda bisa naho byegekwa kuri AFC M23, nta kimenyetso gihari na kimwe kigaragaza ko harimo M23 iri muri ibi ngibi, kuko ntabwo ushobora kumenya uko biri kugenda. Gusa nanone indege zagaragaye ahangaha kuri ikibuga cy'indege bavuga neza ko uko zagaragaye ari 3 zari hasi, mu buryo bivugwa neza ko radare zitigeze zibona, ndetse izi ndege zikaba zatambutse muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko ari indege zishobora kuba ari iz'ubutasi, ku buryo benshi bemeza neza ko iki kibuga cy'indege cy'u Burundi gishobora kuza kuberaho ibintu bitangaje cyane, ko kugeza ubu ngubu gisa naho kiri mu maboko atarayabo. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari iperereza ndetse na operasiyo zitandukanye zikomeye cyane. Abahanga i Bujumbura barimo baranyuranyuranamo, inzego za gisirikare zirimo ziragerageza kureba uko zagarura iri tumanaho ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege, kuko bisa nkaho byateje ikibazo gikomeye cyane ahangaha, ndetse umwuka usa naho wahagaze neza bitewe nuko iki kibuga gifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano. Iki kirabafasha cyane bitewe nuko ibyinshi mu bikoresho niho bishikira, ndetse n'abasirikare b'abacancuro n'abandi niho bamanukira kugira bomokere ku mupaka wa Kavimvira bitabagoye, binjirira mu mujyi wa Uvira maze bakaba deployed mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano nka za Minembwe, za Puezero ndetse n'ibindi bice, nubwo abarundi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Ingabo z'u Burundi zirimo zifatwa ku bwinshi kuri ubu butaka. Bivugwa neza ko arizo zivuga byinshi cyane mu bijyanye n'imikorere n'imipangu y'igisirikare cyabo, ibyo bateganyaga gukora, ibituma M23 ibyitambika ku kigero cya 80%. Amakuru atugeraho aravuga neza ko ari umwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, gusa izina rye ntiriramenyekana, ariko bivugwa neza ko ari umwe mu basenior officer ndetse yamaze gucakirirwa ahangaha kuri ubu butaka. Niki gitumye uyu ashobora gufatirwa ku rugamba mu gihe bavuga ko nta n'imirwano ikomeye cyane yari ihari, ahubwo ari umwe mu bari baje kureba uko ikibuga kimeze kugira ngo aze kumenya amabwiriza atanga, ndetse yaba ku bamutumye ndetse n'abari kuri tere, maze bamenya aho baza guhera binjirira ibirindiro bikomeye cyane bya M23 natwirwaneho. Amakuru aragaragaza neza ko itumanaho ry'igisirikare cy'u Burundi amakuru yaryo ashobora kuba ari kumenywa ku buryo bworoshye. Bamwe bakavuga neza ko hashobora kuba hari abasirikare
bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Neva uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi bakaba ariko bari mu gisirikare cye bakuru bagenda bashyira byinshi cyane mu mabanga hanze. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko uyu musirikare yamaze gufatwa ndetse inkuru zikemeza neza ko nta nubwo byagoranye cyane kuko bisa nkaho bitari byitezwe kuko ibice yari arimo ni ibice bitarimo imirwano ikomeye cyane. No operasiyo bivugwa neza ko yakozwe ariko mu buryo bworoshye cyane kuko ibice 23 yahozemo ikimara kubivamo byigabijwe n'ingabo z'abarundi ndetse zitari nyinshi cyane na Wazalendo kuko ni ibice binini cyane. Kabunambo ya mbere ni ya kabiri, Mitamba ndetse n'ibindi bice bitandukanye byerekeza muri Plaine de Ruzizi. Hose bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na Wazalendo aribo bagerageje kuhakavaringa nubwo bisa nkaho bahafashe mu buryo buboroheye, ariko kandi makuru avuga neza ko no kuharekura biri kuborohera cyane. Ni inkuru